nesneki su Vairo Kalviu Jupoju visai netrukus. Pirmasis spyris ir šios rungtynės prasidės. Pergalė šiandien ir varžovai 0 taškų. Kažko buvo galima dar daugiau tikėtis iš tokių rungtynių, ar visi tikslai gyveninti? Buvo galima tikėtis. Tikėjomės kaip visą laiką laimėti, darėm viską, kad tai būtų. Bet pasipriešimų tikėjomės daugiau, nes paskutiniu metu tai daugiau mažiau visi apylygiai žaidžiam, tai šiandien nustebino rezultatas. Labai daug keitimų ir gan ankstyvų, daug laiko gavo jaunimas, kaip įsilieja žaidimo tavo akimis, kaip keitės komandos žaidimas pasikeitus žaidėjams. Turbūt pasisėmė jaunimas praktikos iš praeitų ankstesnių varžybų, kad reikia daugiau charakterį parodyti, daugiau užsidegimų, jeigu nori žaisti. Tai praeitos varžybos jau buvo šioks toks tam startas, matom, kad jaunimas gerai bėgėjęs, dėl to davėm daugiau treneris įsijaus į žaidimą jaunimą. Praeitą savaitgalį pirma pergalė sunki, bet vis tik tai pergalė, šiandien jau antra pergalė išlies ir gerokai lengvesnė. Kiek tai mentališkai padeda grįžti tas Vėžės savo įprastas pozicijas? Smarkiai, iš tikrųjų smarkiai. Čia kaip vežimas, kai įsibėgėja, sunku sustabdyti. Tai dabar tik tais reikia išlaikyti ugnį, išlaikyti užsispyrimą. Toliau jaunimas, kad nepamestų ugnies. Ir toliau taip ir pabaigsim sezoną tokiu ugnim. Good start. First 20 minutes, a lot of energy, a lot of will from your team. And what's happened after that? Some few bad minutes? I think one of our key players got injured, pretty seriously probably. We don't know yet, but I think it a little bit break our spirit because this year is really tough for us. Many key players are out with like season-ending injuries and out for a year at least. So I think the guys are a little bit, tired from this, that see that all the teammates goes down for a long time and we are short of players and all the young guys need to carry such a load that they still can't carry now, I think because they're really young, they're 17-year-old. But they probably got a good experience and I hope they will improve like much faster than they would like sitting on the bench. Like you said, the season is quite bad, the last place on the table, but what can fans expect from your team in the last two games? What are the goals of the team in the last two games? I just want to play our heart out and just to give everything that we have. Like we don't have a lot of key players now, but we are like try to fight for every ball, for every tackle. You see, like I think previous game in Šiauliai we like a little bit break mentally and we like let the game slip out from our hands. Today I think the opponent was much stronger than the Šiauliai. I think we keep our defensive structure. Yeah, they break. They scored like 2 tries in a short period, like twice in a game. But I think it's because of the youngsters. They don't know maybe how to regroup after the kicks, and they need to get some experience in this kind of level. Virus played really well. They exploit our free pitch with a leg, and they kicked really far and good kicks, and they pushed the line. And our youngsters didn't know how to react. And I think it's just good for them to like learn from that. Losing is much better than winning if you want to learn something.